BPI दोलोआ मेहेरगोनां हाबाफारिजों गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि लायो। थांनाय सानखालि BPI दोलोआ बे गेदेरथार सुबुं गौमाखौ लानाय जायो। भारत गान्धीनि 52थि गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बुहुमनां सोलायहोनायनि मावथांखिजों BPI दोलोआ बे हाबाफारिखौ लादों। गुवाहाटीनि गरसक खथाबारियाव मेहेरगोनाङै बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। हाबाफारियावनो गोबां BPI दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैयो। हाबाफारिखौनो बानजायनायनि गेजेरजों BPI दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। हाबाफारिनि सायाव जोङो मोनसे भारत गान्धीनि जितु बार्थडे सेलिब्रेशन बे बार्थडे सेलिब्रेशनाव जोङो रायजोखौ बुंनो सानदों जे भटार रायजोफोरा खौसे जानांगौ। नेताफोरा खौसे जाजोब्बाय, बिजनेसमेनफोरा खौसे जाजोब्बाय। दा भटार्सफोरा जुदि खौसे जायाब्ला जोंनि जितु मोनथाय डेम'क्रेसि इज मिनिंलेस उइदाउट इकनमिक्स राइट्स होननानै जों जितु फरायबोबाय, शिक्षा लाबाय किन्तु दिनैसिम जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जितु मोनथाय बेखौनो जों रायजोफोरनो बुंगासिनो दङ जे डेम'क्रेसि इज मिनिंलेस उइदाउट इकनमिक्स राइट। जोंनो इकनमिक्सखौ राइटखौ नांगौ आरो राइटखौ मोनोब्ला जों गासैबो मोजाङै थांना थानो हागोन। जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरा दिनै जेरैबायदि आलाय आथानि बड'लेण्ड जायोब्ला डेभेलप जागोन होनना बुंदोंमोन। दा बड'लेण्ड जाबाय मा जाखो? बर' हारिया ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावनानै जानो गोनां जादों। लामा सिबनानै लामायाव लेबार मावनानै जानो गोनां जादों। मा डेभेलप जाखो? होमबा बे बड'लेण्डजों जेबो डेभेलप जाया। मानसिखौ डेभेलप खालामनो थाखायबा रांखान्थिनि उदांस्रिखौ जोंनो नांथारगोन आरो बिनि कारनैनो जोङो मोनसे एवारनेस सिस्टेमाव जोङो सजागता खालामनो थाखाय जोङो रायजोफोरखौ बुंनो थाखाय बे प्रग्रेसखौ लानाय जादों। আমাৰ যিটো মিছন ফৰ গ্লোবেল চেঞ্জ আৰু ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ ফাউণ্ডাৰ বিশ্ব আত্মা তেখেতৰ জন্মদিন উপলক্ষে এইটো সমাৰোহ হৈছে। ইয়াতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, যিটো এতিয়া বৰ্তমান চলিত বাল্য বিবাহ লৈ পেলাই যিটো এটা চলি আছে, বাল্য বিবাহটো আপোনাৰ বেআইনী হয়, বাল্য বিবাহ কৰিবলৈ নোৱাৰে, এইটো আইনে আছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে যিটো এটা মিছন চলাই লৈছে, এইটো কথা চিন্তা কৰিছেনে এই বাল্য বিবাহটো কিয় ইমান কৰি হৈ আছে? আমাৰ ভোটাৰ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাৰ কাৰণে লাগি আছে, দাবী কৰি আছে। এই ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাটো কিয় বিচাৰিছে? কিয় যে আৰ্থিক ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ আছে মানুহৰ 1% বাল্য বিবাহটো 1% জোৰ জবৰদস্তি হৈ আছে, হয়তো 1% হয়তো এইটোৰ কাৰণে হৈ আছে যে প্ৰেমত পৰি হৈ আছে। কিন্তু বাকী আপোনাৰ 98% বাল্য বিবাহ মোৰ ধাৰণাত এইটোৰ কাৰণে হৈ আছে যে মানুহৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা এনেকুৱা যে তেওঁলোকে নিজৰ ছোৱালীটোক ক'ত পঠিয়াব, নিজৰ ছোৱালীটোক খুৱাব পৰা নাই, ৰাখিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ, এইটো দাবীটো পাই থকা নাই। গতিকে কোনো আৰ্থিক ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপায় নোহোৱা কৰি নিজৰ ছোৱালী বিয়া দি দিয়ে, যে ভাবে যে ঠিক আছে ছোৱালীজনী এটা সংসাৰে ঘৰত খাবলৈ পাব, পিন্ধিবলৈ পাব, এইটো কাৰণ। গতিকে চৰকাৰে যাতে এইটো দৃষ্টিটো ৰাখি পেলাই এটা কম্পেশ্যনেট এটা ভিউ লৈ পেলাই আমি বেআইনী কামটো কৰিবলৈ দিবলৈ নোৱাৰোঁ, কিন্তু কিয় হৈছে এইটো কেনেকৈ গুৰিৰ পৰা গুচাবলৈ পাৰে এইটো যাতে দৃষ্টি ৰাখে। ধন্যবাদ।